tlhodisano ya Nedbank Cup e tla nakong e bohlokwa ya sehla bongata ba dihlopha tse bapalang lliki e kgolo di tla batla ho tlhafatsa papadi ya tsona mme ka mora kgefutso e ekeditsweng dihlopha di bile le nako e lekaneng ho itokisetsa qalo ya sehla. Dipapadi tsa mokgahlelo wa pele tsa tlhodisano ena e tla ba monyetla wa bakwetlisi ho hlahloba dipapadi tsa bona pele dipapadi tsa lliki di simolla. Preparations have been going well, and I think, but the most important thing is, for us also to realize that it can only be preparation, and competition and friendly games is not the same. So at the moment, we don't have a realistic idea of where the team is, in terms of, our preparations. We can only know, probably when we play competitively. Ka mora kgefutso e ekeditsweng ka lebaka la dipapadi tsa AFCON ho so bile le diphetoho tse mmalwa dihlopheng mme bakwetlisi ba tla sebedisa dipapadi tsa pele tsa tlhodisano ena ho bontsha dibapadi tsa bona tse ntjha. Under normal circumstances, when you are a coach and you have a certain knowledge, do you know, will it fit? Is it already a combination you find? The matches will bring it in the end. You can have a nice impression based on the training session you see, but in the end, if the competition is coming, the cup is coming, the PSL game is coming, you're sometimes surprised in both directions. Dipapadi tsa pele di tla bapala ka Labohlano Chippa United e nkana le University of Pretoria ha Mamelodi Sundowns e tla mohelwa ke Richards Bay United. Lebang SABC News, Johannesburg.